miswa with noodles. Ayan. Okay, start na natin. Luto. Painit muna natin tong kaldero. Tapos ibuhos natin tong mantika. Ayan. Boss natin to. Ayun, shoutout sa nanonood dyan. Bawang. Sibuyas. Lagyan natin ng konting sili. Ayun, shout out sini Portuguese mo, mega shout out po ma'am. Ayun, lagyan natin konting sili. Ayan, lagyan muna natin tong patola guys, patola Nature, Civil BG, shout out Civil.
Patola yan guys, patola. Gisa muna natin. Sibil, thank you. Sibil. Lagyan natin ng tubig. Tubig.
Ayan, shout out 6 million. Ayan. Patola guys, ano ko muna, igisa para lumambot. Ayan, 7 million, shout out 7 million. Ang luluto natin guys, ano, miswa, noodles, tsaka with patola. Siguro 2 years ko na rin din nakakain to kaya nagluto ako guys. 6 million. Apong Julie, mig live ko po. Apong Renel, shout out. Mig cooking kay ko mo. Mig cooking kong parating kong content. By September na ako mag live. Abangan ang susunod na kabanata. Luto ko ngayon nga pong Apong Renel, salamat ha. Apong Julie. Miswa. Ayun. Miswa. Miswa. At saka bingin ng yung patola ang pong noodles. Kasi malambat na ako yung mamang makanini eh. Siguro adwang banwa. Palambot ang gabay ng patola. Mga last. Kung malambot nilang kaya kin. Kaya kakit din yung mag-comment. Na mag-comment ako lang kakit. Ayan, nakakit ko na lang. Apong Banji, apong Ranel, nino kami ito? Wala kakit. Eds, mega shoutout Eds. Ito wala kakit. Life of Shelly. Wapong Julian Stan. Okay. Bigyan tayo ni kain, noodles. Na tayong bagay signal. Kulang yung danon. Ganyan yung danon. Para kay welcome, always welcome, Ma'am Eds. Shout out. Arlene, Journey, shout out. Ano lang po to guys ha, mga ilang minuto lang to. Siguro hanggang maluto to 30 minutes to 20 minutes siguro to. Sabihan natin to. Miswa. Sibila, thank you. Sabi ata na ini. Kapon Julie, busy ka pa ba? Always busy ka no? Kaya ta live mong Facebook. Aprinel, so ka pa? Congrats, 7,000 na ka. Happy.
Julie Flores, sabi naman ni Sibyl. Ed, salamat ha. Ano lang to guys, mga ilang minuto na lang tayo. Hanggat maluto to. Patola, iswa. Bigyan tayo na yun guys, sahog na. Tignan natin yung sabok para masyado yung malasa. Baka after ng Diyosa, Banji. Mag live kayo? Ayan, abang man. Ay, Jamila, mega shoutout Jamila. Gigi, mega shoutout Gigi. Apong alone, mega shoutout. Magkapeta mo pa, kape. Abang mana tayong pabukal tayo. Ayan na, sabi na po Julie. Sige po, lumibot ko pa, sayang oras. Sige, sige po Julie, enjoy. Enjoy po Julie. Mag-enjoy ka, enjoy kayo mo ken. Okay, ate, tignan ko kung gising pa ako, Rapolem. 4 a.m. Ay, tulog na ako dyan. Kay Miswa, Miswa. Miswa with Patola. Miswa Patola Noodles. 11 million. Shout out sa 11 million. Thank you. Nakapantaya pa ne. Abang mana tayo magluto. Pedro, akong, ayun, shout out Pedro, Pedro. Alone, Jamila Ali, shout out, sabi naman ni Alone. Apong Alone, shout out. Bala, booking ka ng camera, ayan. Kamantaya pa ng lasa na. Nyam, nyam. Ano guys, ano to? Masustansya kasi mayroon siyang gulay, miswa, tsaka noodles.
Ayan, host, dinan mo, Ebon. Ayan, hindi ko na, Ebon, aliyama mga Ebon ni Mako. Apong Edson. Ebon kaye. Ay, try kepen. Ay, mama nga na punta. Wala pala mga Nebon. Aliyan. Gandret Apo Banji, bukas mo na i-upload o ngayon na. Paras ka ta pala ulan. Pwede na siguro hindi kasi may lambot na yung kayo. Yung patola. Ang puwang kaya. Takman tayo yung patola. Pwede na yan. Paten ko na eh. Wah, paten ko na. Pisa ako kasi mga patola. Wah, kasi yang niya ako. Dakal na, malambat na ako yung mamang patola. Ayan. May luto na rin. Ayan. Ayan, nature. Thank you. Thank you. Mag-ed na ako na eh. Apong Banji, shout out sa'yo. Ebon Manok ka na. Alam mamangan Ebon ni Mako apong alone. Lais Expadora, shout out. Ayan, Jamila. Pero okay na yan. At least atin niyang kaya. Jamila, may lambot na yung noodles mo. Habi na eh, may luyak na eh. Apong Rodel, salamat. Apong Rodel, apong Banji, alone. Mag-end na ako ah. Thank you. Bye-bye na. Sige ate, LS ako, sabi ni. Sige, Apo Rene, salamat ha. Thank you. Bye-bye na. Thank you. Huwag niyo makalimutan paki-subscribe, like and share guys. Salamat. Bye-bye.